Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Mu ngingo z'ingenzi z'amakuru uyu munsi turabwira ko Samuel Dusengiyumva yagizwe umuyobozi w'umujyi wa Kigali asimbura Pidansi Rubingisa wahawe kuyobora intara y'Uburasirazuba. Minisitiri Claver yavuze ko abimukira bazakora ibyaha bikomeye bazafungirwa mu Rwanda. Muri Kongo bitakwiriye hamagariye Mayimayi gusenya agace ka Minembwe kiganjemo abanyamurenge. Naho Corneille Nangaa yahuje amaboko na M23 ngo barwanye Tshisekedi. Turaza kubabwira ko muri Uganda abaminisitiri bagiye kwamburwa imodoka za leta mbere yo kwakira inama zikomeye. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Muhawe ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye mugiye kugezwaho na Jeanette Kabayiza. Mu karere ka Gicumbi ubuyobozi mu ihurizo ryo gushaka abana basaga 2000 bataye ishuri. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi uri mu ihurizo rikomeye ryo gushakisha abana bagera ku 2077 bataye ishuri ngo barisubizwemo. Ubuyobozi bumaze igihe bukora urutonde rw'abana bataye ishuri n'imyirondoro yabo kugira ngo igikorwa cyo kubasubiza mu ishuri cyorohe. Mu mashuri abanza hamaze kugarurwa abanyeshuri 697 ku 1467 bari barataye ishuri, naho mu mashuri yisumbuye hagarutse 173 kuri 610 bari barivuyemo, ariko ngo ubukangurambaga bwo kubashakisha burakomeje. Bamwe mu babyeyi bavuga ko ikibazo cy'abana batishuri akenshi gituruka ku miryango ifitanye amakimbirane. Nyirantezimana Ansire yagize ati ikibazo gituruka ku miryango usanga ifite amakimbirane, hakenewe kongera imbaraga mu biganiro n'ababyeyi bagahindura imyumvire. Joseph Kagabo yavuze ko iki kibazo gikomeje guteza ingaruka mu baturage zirimo n'ubwiyongere bw'ibikorwa by'ubujura. Umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Gicumbi Nsengimana Jean Damascene yatangaje ko hari gushyirwa imbaraga mu bukangurambaga bwo gusubiza abana mu ishuri ku bufatanye n'imiryango ikora ku mishinga igamije kurengera abana. Hanategwa amahugurwa mu nzego z'ibanze kuva ku isibo kuzamuka hejuru. Abayobozi basabwa kwigisha ababyeyi kubigira ibyabo bagasubiza abana mu ishuri. Naho muri Rubavu batunguwe no kumva ko n'abagabo bacuruzwa. Bamwe mu bagabo mu murenge wa Cyanzarwe akarere ka Rubavu bavuga ko batumva ukuntu umuntu w'umugabo yacuruzwa, bakaba bahumuwe amaso n'ubutumwa abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabagejejeho. Abo baturage bavuga ko batunguwe no kumva ko hari abagabo bacuruzwa mu gihe bo bumvaga wenda abacuruzwa ari abana bato, abagore n'abakobwa bashobora kujyana mu busambanyi. Ugirira Bine Evariste mu kagari ka Ryabizige yagize ati ntabwo nge nakekaga ko umuntu w'umugabo yacuruzwa. Menyere ko hacuruzwa abakobwa kuko nabo hano baricuruza bakabishyura nyuma yo kubasambanya, ariko umuntu w'umugabo kuba yagurishwa ntabwo nari mbizi. Habumugisha Jean Dodier we avuga ko icuruzwa ry'abagabo ryamutunguye cyane, ariko ngo asanga nanone hari bamwe mu bagabo bicuruza ngo nubwo bitaragera ku rwego rwo kuba umuntu yahatakariza ubuzima mu Rwanda. Umukozi wa RIB mu ishami rishinzwe gukumira ibyaha Ntirenganya Jean Claude asaba abaturage gukumira icuruzwa ry'abantu by'umwihariko mu turere twegereye imipaka, maze akangurira abagabo kutirara ngo bo ntibashobora gucuruzwa.
yavuze kandi ko abasore bashobora kujyanwa mu bihugu bifite abasaza benshi bakajya gukoreshwa imirimo inyuranye cyangwa bakabakuramo ibice by'umubiri bakabigurisha. Yasabye abaturage kuba maso no kugira amakenga batangira amakuru ku gihe kugira ngo bakumire uwo ari we wese wacuruza abantu. Ubukangurambaga ku bijyanye no gukumira icuruzwa ry'abantu bwakorewe mu turere twa Nyagatare, Nyaruguru na Rubavu, buzasorezwa mu turere twa Kirehe na Gisagara, by'umwihariko bukaba bwibanda ku mirenge yegereye imipaka. Dukomeje n'aya makuru, reka tubabwire ko hamenyekanye ukuri ku mpamvu yatumye umunyarwenya Nyagiso afungirwa i Burundi. Mu minsi ishize nibwo humvikanye amakuru y'ifungwa ry'umunyarwenya Kanyabuganda Olivier uzwi nka Nyagiso wafungiye i Burundi, ariko abahurujije ku cyatumye afungwa. Bimwe mu byakomeje kuvugwa nuko ngo yitambitse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste ubwo yanyuraga mu nzira barimo bafata amashusho ya komedi zabo. Gusa amakuru y'imvaho atangazwa na H+ Top TV avuga ko ubusanzwe Nyagiso ajya mu Burundi yari kumwe na mugenzi we bakorana uzwi nka Rami Boy ndetse na murumuna we witwa Nyakse, ariko bagezeyo bahura n'inshuti zabo z'abarundi zigera kuri enye. Aba bose ngo bagiye mu Burundi, ariko ngo baza gukorera amakosa ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Amakuru avuga ko Nyagiso na bagenzi be bageze ku kibuga cy'indege bwije, abashinzwe umutekano babaza icyo baje gukora, maze umwe avuga ko hari umuzigo baje gufata, undi avuga ko baje gutegereza mugenzi wabo uvuye i Dubai. Uko kunyuranya indimi ngo kwatumye abashinzwe umutekano bashidikanyaho, gusa ntibabitinzeho, babasabye kugaruka ku munsi ukurikiyeho habona, dore ko ngo bwari bwije, maze aba bahungu ntibabyumva neza batangira guterana amagambo, ari nako bafata amatelefone yabo batangira kwifotoreza ku kibuga. Uku kwifotoza byari kugira ngo berekane ko bagiye mu Burundi mu ndege, nyamara ngo baciye ku butaka. Abashinzwe umutekano nabwo ngo babujije kwifotoreza, maze umwe mu itsinda ryari kumwe n'uyu munyarwenya ahita babwira nabi. Iyo myitwarire yatumye inzego z'umutekano zitegeka ko bahita batabwa muri yombi, bajyanwa kubazwa impamvu batitwaye neza. Mu yandi makuru, Samuel Dusengiyumva yagizwe umuyobozi w'umujyi wa Kigali asimbura Prudence Rubingisa wahawe kuyobora intara y'Uburasirazuba. Dusengiyumva ari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, yarahataniye uyu mwanya na Hoze Baguma usanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe politiki y'uburezi n'isesengura muri Minisiteri y'Uburezi. Amatora yo gushaka ukwiriye gukorera mu ngata Rubingisa yabaye kuri wa gatanu tariki 15 Ukuboza uyu mwaka. Uyu mugabo yatowe ku majwi 532 mu gihe Hoze Baguma yagize amajwi 99. Ayimfabusa yabaye 7. Asimbuye Prudence Rubingisa wabaye meya w'umujyi wa Kigali muri Kanama mwaka 2019. Yatowe ari meya wa 10 uyoboye umujyi wa Kigali nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Dusengiyumva yarahiriye kumwe mu bajyanama 11 b'umujyi wa Kigali nyuma y'uko bitangajwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 14 Ukuboza uyu mwaka. Kuva Ugushyingo umwaka wa 2019 kugeza ubu, Dusengiyumva Samuel yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Uyu mugabo wize amategeko mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2001 kugeza 2005, yabaye umujyanama mu by'amategeko muri gahunda y'inkiko gacaca kuva mu mwaka wa 2006 kugeza 2008, aho yajyaga inama kandi agatanga amahugurwa ku nyangamugayo za gacaca zafashije mu guca imanza mu turere twa Bugesera, Rwamagana na Huye. Muri iyi gahunda kandi yafashaga mu bukangurambaga kugira ngo abaturage bitabire imirimo y'inkiko gacaca, akanasesengura kandi akanafasha mu gukemura ibibazo by'amategeko byashoboraga kuvuka muri izo manza. Mu mwaka wa 2009 kugeza 2011 yari umuyobozi wa gahunda ya One Laptop per Child ku rwego rw'igihugu. Iyi gahunda yari igamije kugeza mudasobwa kuri buri mwana. Ni mu gihe kuva mu mwaka wa 2010 kugeza 2013 yari n'umuyobozi mukuru wa sosiyete ya MMD Law Firm yunganira abantu mu by'amategeko, ari nako mu mwaka wa 2013 kugeza 2015 yari umuyobozi ushinzwe guteza imbere ubumenyi mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Dusengiyumva Samuel yanabaye umujyanama mu by'amategeko mu kigo cyo mu karere gishinzwe kugenzura intwaro nto Regional Center on Small Arms hagati y'umwaka wa 2015 na 2016, naho kuva mu mwaka wa 2017 kugeza 2019 yari umuhuzabikorwa w'ishami rishinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Umujyi wa Kigali ufite abajyanama 11 aribo Dr Kayihura Muganga Didas, Nishimwe Marie Grace, Baguma Rose, Bizimana Hamis, Kajeneri Mugenzi Christian, Muhutu Gilbert, Urujeni Martin, Rutera Rose na Umutesi Gerardine, Samuel Dusengiyumva na Madame Solange Yanone. Rubingisa wasimbuye kuri uyu mwanya
ni inararibonye mu by'ubukungu, akaba yarakoze mu myanya itandukanye irimo kuba umukozi muri kaminuza y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2013, ushinzwe ishami ry'ubutegetsi n'imari, kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ubutegetsi n'imari muri Izayi Busogo n'ibindi. Yabaye meya w'umujyi wa Kigali muri Kanama umwaka wa 2019, umwanya yavuyeho mu ijoro ryo kuwa 14 Ukuboza uyu mwaka, agizwe guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Umujyi wa Kigali ugizwe n'ubuso bungana na kilometero kare 730, ituwe n'abaturage 1,745,045 n'abantu 555 bangana na 13.2% by'abatuye igihugu bose. Ubucucike bw'abaturage mu mujyi wa Kigali bungana n'abaturage 2,390 kuri kilometero kare. Amateka agaragaza ko Kigali yatangiye guturwa mu myaka iri hagati y'8,000 n'3,000 mbere ya Yezu. Ni nacyo gice cy'u Rwanda cyahanzwemo igihugu cya Gasabo, cyagiye cyaguka kibyara u Rwanda ruriho uyu munsi. Kigali nk'umujyi imaze imyaka 116 kuko yashinzwe mu mwaka wa 1907 n'Umudage Richard Kandi, ari nabwo watangiye kubakwamo ibikorwa remezo buhoro buhoro. Kuva mu mwaka wa 1975 umujyi wa Kigali umaze kuyoborwa n'abayobozi 12 barimo François Karera wayiyoboye guhera 1975 kugeza mu 1990, Colonel Renzaho Tarcisse wawuyoboye hagati y'1990 n'1994. Jose Kabuye niwe wayoboye umujyi wa Kigali nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, asimburwa na Protais Mutoni hagati y'1997 n'1999. Marc Kabandana mu 1999 kugeza 2001, Theoneste Mutsindashyaka kuva mu 2001 kugeza 2006, Aissa Kirabo Kakira ayobora kuva mu 2006 kugeza 2011, Fidel Ndayisaba 2011 kugera 2016, Monique Mukaruriza mu 2016, Pascal Nyamurinda 2017-2018 na Marie Chantal Rwakazina 2018 kugera 2019 na Pidance Rubingisa kuva 2019 kugeza mu mwaka wa 2023. Naho Minisitiri Cleverly yavuze ko abimukira bazakora ibyaha bikomeye bazafungirwa mu Rwanda. Minisitiri ushinzwe umutekano mu Bwongereza James Cleverly yatangaje ko u Rwanda ruzafunga abimukira bazaturuka London bazijandika mu byaha bikomeye mbere yuko hagira ikindi gikorwa. Minisitiri Cleverly yabisobanuriye umunyamakuru Nick Ferrari wa LBC ubwo yamubazaga ku ngingo iri mu masezerano yo kohereza abimukira ivuga ko u Rwanda rutazabohereza mu kindi gihugu. Yagize ati bisobanuye ko nitwohereza umuntu mu Rwanda ntirwemerewe kubohereza ahandi hantu, habayeho impamvu yaba ku mubare muto rugakenera kumwohereza rwabikora gusa rutumugarurira. Iyi ni ingingo ivuga ko u Rwanda rutakohereza abantu mu kindi gihugu. Umunyamakuru yamubajije ati kubohereza byashoboka mu gihe mu Rwanda bahabera abanyabyaha bakomeye, icyo kizaba ikibazo? Minisitiri Cleverly yasubije ati umuntu najya muri iki gihugu agateza ibyaha bikomeye azafungirwa mu igororo ryo mu Rwanda. Iki kintu kibaye mu kuri tuzi ko umubare w'abantu bashobora kugarurwa mu Bwongereza ari bakeya cyane baramutse babayeho. Ingingo yo kutohereza abimukira mu kindi gihugu yongera mu masezerano ibihugu byombi bifitanye nyuma yaho tariki ya 15 Ugushyingo uyu mwaka urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza rwagaragaje ko hari impungenge ko bageze mu Rwanda basubira mu bihugu bahunze. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yahamije ko u Rwanda ari igihugu gitekanye kubimukira, bityo ko nta mpamvu yuko batekereza kuruvamo barugezemo. Yamaze impungenge urukiko rw'ikirenga kwashyirwaho uburyo bwatuma batava mu Rwanda. Kuva ku itariki ya 12 Ukuboza uyu mwaka nibwo abagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza batoye umwanzuro wo gushyigikira gahunda y'igihugu cyabo yo kohereza abimukira mu Rwanda, bashimangira ko ari igihugu gitekanye. Uwo munsi nibwo abagize abadepite bo mu Bwongereza bagejejweho umushinga w'itegeko witezweho gufasha iki gihugu gukuraho inzitizi zose zishobora gutuma gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda izamo kirogoye. Abagera kuri 313 batoye bashyigikira uyu mushinga w'itegeko na gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda, mu gihe batarawushyigikiye ari 269. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ko kuba abadepite bashyigikiye umushinga w'itegeko bivuze ko ugiye kwinjira mu kindi cyiciro. Biteganijwe ko uyu mushinga w'itegeko uzongera kunozwa hagendewe ku bitekerezo bizawutangwaho, ukazongera kugezwa mu nteko muri Mutarama umwaka wa 2024. Muri Kongo bitakwiriye hamagariye Mayimayi gusenya agace ka Minembwe kiganjemo abanyamurenge. Justin Bitakwira Bihona wigeze kwa minisitiri w'amajyambere muri Kongo akomeje kuvugwaho amacakubiri mu banyekongo, ahamagarira inyeshyamba za Mayimayi gusenya agace ka Minembwe
gasanzwe gatuweho n'abiganjemo abanyamurenge. Ibi yabigarutseho ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza aherekejwe na Mayimayi, aho yabakanguriye gutera umujyi wa Minembwe mu rwego rwo kuwusenya kuko ngo bashyigikiwe na guverinoma. Avuze ibi mu gihe abaturage nabo bashinja leta ya Kongo kubatererana iyo bagabweho ibitero n'imitwe yitwaje intwaro no guhonyora uburenganzira bwabo nk'abenegihugu. Justin Bitakwira uzwiho kubiba urwango n'amoko aturiye Kivu y'Amajyepfo, akaba azwiho kandi kuba umujyanama wa Mayimayi iyobowe na Yakutumba. Ari mu bantu baheruka gufatirwa ibihano n'ubumwe bw'Uburayi azira ko akunze gukoresha amagambo abiba inzangano mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ku rukuta rwa X rwa Twirwaneho hagaragayeho uyu Bitakwira yigamba ko ari we wakomanyije agace ka Minembwe agahagarika kompanyi za transport zajyaga muri ibyo bice. Mu yandi makuru, Corneille Nangaa yahuje amaboko na M23 ngo barwanye Tshisekedi. Corneille Nangaa wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihuje n'imitwe irimo wa M23 bashinga ihuriro bise Alliance Fleuve Congo AFC. Igikorwa cyo gushinga ihuriro rya politiki ariko rizaba rinafite igisirikare cyabereye i Nairobi muri Kenya kuri wa gatanu tariki 15 Ukuboza uyu mwaka, cyitabiriwe n'abarimo Nangaa umaze igihe anenga ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi na Bertrand Bisimwa ukuriye ishami rya politiki rya M23. AFC muri rusange igizwe n'amashyaka 17 atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwari itandukanye ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Irimo kandi impirimbanyi za politiki zirenga 260. Imitwe igize ririya huriro irimo wa M23, Pareko, Kyahanda, FDPC, Twirwaneho, MA64, FRPI, Chini ya Kilima, Zaire n'indi nyinshi. Nangaa yavuze ko mu byo AFC igamije harimo kubaka bundi bushya Kongo no gushyirereza ku makimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko ririya huriro rigamije kuvana Kongo mu kaga ndetse no kugarura abanyekongo icyubahiro mu gihugu cyabo. Corneille Nangaa kuri ubu usigaye uba mu buhungiro yasabye abanyekongo ndetse n'abaturanyi babo mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba gushyigikira ririya huriro kugira ngo Kongo izabashe kugera ku mahoro arambye. Nangaa yashinze ihuriro rigamije kurwanya Tshisekedi mu gihe yari amaze igihe agaragaza ko uyu perezida wa Kongo yagiye ku butegetsi bigizwemo uruhare na Joseph Kabila yasimbuye ku butegetsi mu myaka 5 ishize. Naho M23 na FARDC bararebana y'ingwe mu gihe agahenge kiyongereyeho iminsi 14. Umutwe w'inyeshyamba M23 uhanganye bikomeye n'ingabo za leta ya Kongo hamwe n'ihuriro ry'abasirikare bafatanya mu mirwano bari kurebana y'ingwe muri Kibumba mu gihe agahenge k'imirwano kongereweho iminsi 14 yose. Ibi bibaye mu gihe hari hashize iminsi hari agahenge k'amasaha agera kuri 72 bafite agahenge ndetse kakaba kaje kongerwaho iminsi 14, ariko impande zombi ziri muri aka gace zose zikaba ziryamiye amajanja ku buryo isaha n'isaha urusasu rwavuze ubuhuha. Inyeshyamba za M23 zirashinja FARDC kwinjira mu bice batemerewe kwinjiramo bagatangira kwahisha imbunda mu gihe ibice byigengaga nta numwe muri bo warubirimo. Nubwo bimeze gutya ariko ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari byasabye impande zombi ko zakubahiriza igihe cy'agahenge k'iminsi 14 nk'uko bari bubahirije akambere. Icyakora nubwo bimeze gutyo abahanga bemeza ko bishobora kudashoboka ngo kuko iki gishobora kuba igihe cyiza cyo kwitegura kuri bamwe, bityo bakavuga ko M23 mu rwego rwo kwanga ko FARDC ibitegura neza ishobora kubyanga. Abandi nabo bavuga ko uyu mutwe nawo waba ubonye umwanya mwiza wo kwitegura imirwano bitonze. Tukiri muri Kongo, wahoze ari minisitiri w'iterambere yigambye kugira uruhare mu kuryanisha Kongo n'u Rwanda. Justin Bitakwira bihona wahoze ari minisitiri w'iterambere mu ntara Kivu y'Amajyepfo yumvikanye yigamba kugira uruhare mu kuryanisha igihugu cye n'u Rwanda, yemeza ko ari mu bashakije uburyo bwose abanyekongo babona abanyarwanda nk'abanzi babo ba mbere. Ibi kandi yabigarutse ubwo yarimo yiyamamariza umwanya w'umudepite ku rwego rw'igihugu muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abigarukaho nk'ibigwi bye yagezeho ubwo ari minisitiri ngo bigomba gutuma abaturage bamutora maze akazabakorera n'ibindi birenze ibyo. Muri video yafashwe ubwo ari kwiyamamaza yumvikanye kandi anenga Moise Katumbi Chapwe, umukandida uri kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, aho yamwise umunyamahanga nk'uko perezida Felix Tshisekedi akunze kubivuga nawe. Yanahishuye ko yagize uruhare ngo perezida Tshisekedi acana umubano n'igihugu cy'u Rwanda. Yakomeje avuga ko Mayimayi kuba zarabaye wazarendo nabyo bifitemo uruhare. Ibyo bigomba gutuma mugira icyizere bakazamutora hanyuma akazakora n'ibindi biruseho. Yumvikanye kandi avuga ko ari we munyapolitiki wenyine ubona na perezida Tshisekedi cyane kuruta abandi bavuka muri Kivu y'Amajyepfo.
Justin Bitakwira kandi yakunze kugenda akoresha amagambo ahembera amacakubiri ku batutsi mu gihe akunze kubita ubwoko bw'inzoka abanyarwanda n'ibindi. Ahanini ibi abikora ashaka gushimisha ubwoko bw'abapfurero n'ababembe. Muri aya makuru kandi katubabwire ko President Ndayishimiye yasabye urubyiruko kutambara imyenda ya Gucci na Louis Vuitton. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye urubyiruko kutambara imyambaro ikorwa n'inganda za Gucci na Louis Vuitton ziri mu zubatse izina ku isi kuko bituma badashobora guteza imbere umugabane wa Afurika binyuze mu guha agaciro ibikorerwa iwabo. Ibi yabivugiye mu nama yamuhurije Bujumbura n'urubyiruko rwaturutse mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni inama yabaye ku munsi w'ejo yibandaga ku ngingo y'ishoramari, amahoro n'umutekano. Ndayishimiye yabwiye urubyiruko ko rufite ubumenyi kandi hari icyizere cy'uko ruzakoresha ruteza imbere uyu mugabane, ariko ngo ntibyashoboka rudakoresheje inyurabwenge mu byo rukora. Uyu mukuru w'igihugu yageze ku myambarire y'urubyiruko rumwe na rumwe, arubwira ko rudakwiye kwishimira kwambara ibihenze biva mu nganda zikomeye nka Louis Vuitton na Gucci kuko ruba rudahesha agaciro Afurika. Iyi nama yabaye mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yo guteza imbere urubyiruko. President Ndayishimiye akaba yayoboye nk'umunyafurika wahize abandi mu guharanira iterambere ryarwo. Twerekeje muri Uganda aho minisitiri bagiye kwamburwa imodoka za leta mbere yo kwakira inama zikomeye. Guverinoma ya Uganda irateganya kwambura imodoka abayobozi bakuru barimo abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta uhereye mu cyumweru gitaha, mu gihe iki gihugu cyiteguye kwakira inama mpuzamahanga ebyiri zikomeye. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Vincent Bagire niwe watangije iki gitekerezo gishobora gukoma mu nkokora ingendo z'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu basanzwe bakorera mu bice by'icyaro mu bihe by'iminsi mikuru. Hari hashize igihe kitari gito abakozi ba leta benshi bakoresha imodoka zayo mu minsi ya Noheli bagiye mu bice by'icyaro bakomokamo, ariko siko bizagenda uyu mwanzuro nuramuka ushyizwe mu ngiro nk'uko inkuru ya The Citizen bivuga. Bagire yavuze ko Uganda igiye kwakira inama ihuza ibihugu 120 bidafite aho bibagamiye NAM Summit izaba kuva tariki ya 15 kugeza ku ya 20 Mutarama umwaka utaha. Izakenerwamo imodoka zigera ku 200 zizatwara abazayitabira. Ku rundi ruhande Uganda izakira inama y'ibihugu bibarizwa mu itsinda ry'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere G77 wongeyeho Ubushinwa kuva ku wa 21 kugeza ku wa 23 Mutarama umwaka utaha hanze mu murwa mukuru Kampala, izitabirwa n'ibihugu bigera ku 134. Naho Hongiriya yitambitse inkunga ya miliyari 50 z'amadolari y'Amerika umuryango umwe bw'Uburayi yashakaga guha Ukraine. Hongiriya yitambitse inkunga ya miliyari 50 z'amadolari y'Amerika y'umuryango umwe bw'Uburayi kuri Ukraine nyuma y'amasaha make hagizwe ku masezerano yo gutangira ibiganiro ku kwinjira muri uyu muryango kw'iki gihugu kiri mu ntambara n'Uburusiya. Minisitiri w'intebe wa Hongiriya Viktor Orban nyuma y'ibiganiro byabereye i Brussels yagize ati incamake y'iri joro guhagarika amafaranga y'inyongera muri Ukraine. Abayobozi b'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi bavuze ko imishyikirano y'imfashanyo izasubukurwa mu ntangiriro z'umwaka utaha. Ukraine yishingikiriza cyane inkunga z'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi na Amerika mu gihe ikomeje guhangana n'ingabo z'Uburusiya kuva muri Gashyantare umwaka wa 2022. Guhagarika inkunga byatangajwe na Orban nyuma gato y'uko abayobozi b'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi bafashe icyemezo cyo gufungura ibiganiro byo kwinjira mu muryango na Ukraine ndetse na Moldavia no kwemera Georgia gusaba kwinjira mu muryango umwe bw'Uburayi. Dukomereje muri Iran aho abantu 11 baguye mu gitero cyagabwe kuri sitasiyo ya polisi. Kuri wa gatanu televiziyo y'igihugu ya Iran yatangaje ko igitero cy'umutwe w'iterabwoba z'abayisilamu cyagabwe kuri sitasiyo y'amajyepfo ya Iran cyahitanye abantu 11 abandi benshi barakomereka. Umuyobozi wungirije w'intara ya Sistan na Baluchistan Ali Kheza Mermati yavuze ko abapolisi n'abasirikare bakuru bishwe abandi bagakomereka mu gitero cya saa 2 za mu gitondo cyabereye mu mujyi wa Rask. France 24 yanditse ko televiziyo y'igihugu yemeje ko icyo gitero cyagabwe na Jaish al-Adil umutwe w'intagondwa z'abayisilamu b'abasuni. Mu mwaka wa 2019 Jaish al-Adil yatangaje ko ariyo nyirabayazana w'igitero cy'ubwiyahuzi cyabereye muri bisi cyahitanye abantu 27 bo mu mutwe w'ingabo zo muri Iran. Mu mezi ashize abarwanashyaka n'imitwe y'intagondwa mito yo mu karere yiganjemo abasuni bagabye ibitero kuri polisi mu rwego rwo kwigomeka kuri leta. Intara ya Sistan na Baluchistan ni tumwe mu duce twateye imbere muri Iran. Niho habereye ibikorwa bikomeye byo kwigaragambya nyuma y'imyigaragambyo yabaye mu gihugu hose kubera urupfu rw'abapolisi bafunzwe ndetse n'umugore w'imyaka 22 witwa Mahsa Amini wo muri Teherani wari warafunzwe azira kwambara nabi umwenda wa Kisilamu.
dusoje tubabwira ko igeragezwa ry'urukingo rwa virusi itera sida ryagonze igikuta. Ibikorwa byo kugerageza inkingo ebyiri zari gusiga abantu batagifite impungenge zo kwandura agakoko gatera sida byahagaritswe nta musaruro ufatika ugezweho, bitanga umukoro wo kongera kwicara mu nzu z'ubushakashatsi agatekerezwa ku rukingo rushya. Iri gerageza ry'inkingo za PrEP-VAC ryatangiye mu mwaka wa 2020 riteganijwe gusozwa mu mwaka wa 2024. Igikorwa cyari kiyobowe n'abashakashatsi b'Abanyafrika bateye inkunga na bagenzi babo ku mugabane w'Uburayi. Izi nkingo zageragejwe mu bihugu bya Uganda, Tanzania na Afrika y'Epfo, bikorerwa ku bantu 1500 bari hagati y'imyaka 18 na 40. Nyuma yo kubona ko inkingo ebyiri bari kugerageza hamwe n'ibinini byose bidatanga amahirwe yo kurema ubudahangarwa bwatuma umuntu atandura agakoko gatera sida. Ibi bivuze ko abantu bakorerwaga iryo gerageza batazongera guhabwa izindi nkingo, icyakora bakazakomeza gukurikiranwa ngo harebwe ibijyanye n'imibereho yabo. Daily Nation yanditse ko irigerageza ry'inkingo ryahagaritswe mu kwezi gushize, ariko ibyavuye mu isuzuma ry'agateganyo bikazatangazwa mu ntangiriro z'umwaka utaha. Umuhuzabikorwa w'ubushakashatsi Dr. Jonathan Weber yavuze ko byari ngombwa gusuzuma niba inkingo zari zimaze imyaka 20 zikorwa zifite ubushobozi bwo kurinda umuntu kwandura agakoko gatera sida cyangwa zigikeneye kugira ibyo zongerwamo. Umuyobozi warukuriye ubushakashatsi mu kigo cya Uganda gikora ubushakashatsi ku dukoko dutera indwara, Dr. Eugene Ruzagira, yavuze ko nubwo uru rukingo rutageze ku ntego ariko afite icyizere ko umunsi umwe ruzaboneka. Umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga urwanya sida International AIDS Society, Birgit Poniatowski, yashimangiye ko hagikeneye gukomeza gutera intambwe mu gukora ubushakashatsi no gukora inkingo za virusi itera sida. Ni mu gihe umuyobozi wungirije w'ikigo cya Desmond Tutu HIV muri Afrika y'Epfo, Prof Linda Gay Rebecca, avuga ko hari ubushakashatsi bugeze kure bushobora kuzasiga habonetse urukingo rwa virusi itera sida rurenze rumwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida rigaragaza ko ubwandu bushya bwa sida bwagabanutse mu Rwanda bugeze kuri 0.08%. Ku rwego rw'isi abantu barenga miliyoni 39 bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mwakoze cyane kudukurikira, turarikiye gukomeza gukurikirana gahunda n'ibiganiro bica kuri uru rubuga. Nitwa Janet Kabayiza, mugira amahoro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.